20 Minutes Setswana presents Dumela abuti, dumela ausi. Hello, Osi. Hello abuti. Dumedisang bana. Hello, kids. Re ithuta eng gompieno? I go. Oh, re tlile go ithuta gore re bua jang. Ke ya kwa ka Seesemane. Ausi, o bua jang fa o batla gore ke ya kwa bookelong ka Seesemane? I go to the hospital. Ema motsotsonyana, a ke tlhalose. Ka Seesemane, ke ya go raya I go. Lereo la kwa mo puong ya Seesemane e a tlosiwa. Re tsenya mareo a to le the. Jaanong re a re I go to the hospital. A o bone gore mogatlana wa ga o teng mo puong ya Seesemane, mme le bona gore bookelong ke fela hospital. A lo bona gore go botlhofo jang? Abuti, re bua jang? Ke ya kwa lebenkeleng ka Seesemane. I go to the shop. Re tla re jang? Ke ya kwa sekolong ka Seesemane. I go to the school. Re a re jang? Ke ya kwa kerekeng ka Seesemane. I go to the church. Jaanong o ka re ke ya kwa ka Seesemane. Goodbye. Tsamaya sentle abuti, tsamaya sentle ausi.